После возвращения крымских татар на родину встречи односельчан Койдышлер-Курушевлера стали прекрасной традицией. Уже более 35 лет крымские татары, родившиеся в разных селах Крыма до депортации, а также их потомки хотя бы раз в год собираются в родных местах. В минувшие выходные одна из таких встреч прошла в селе Катырша-Сарай. У памятника жертвам выселения 1944 года уроженцы села и их дети читают молитву за тех, кто погиб в годы ссылки. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Койдышлер-Курушево – это глоток свежего воздуха для крымских татар, много лет живших в разлуке с родным домом. На уроженцев села эти места действуют исцеляюще. Мудеев Картбаба 91 год. Каждый год, приезжая в Катырша-Сарай, он чувствует прилив силы и энергии и охотно рассказывает про родное село. Мудеев Картбаба, селям алейкум. Алейкум селям балам. Катырша-Сарай койу, сіздің doğma koyunuz. Bugün geldiniz, özünüzü nasıl duyasınız? Kuvanam balam, evet, cemaatimi, dostlarını, koydeşlerini görgeme bek yaman balam. Bütün sağlığım yerine geldi. Koy hakkında siz bizge tarif etiniz. Evvelleri sürgünlükten evvel bu koyda nasıl yaşayışıydı? Bunda tek Kırım Tatarlar yaşaydı. İki tane uğram, bir de Pandeli ağay, bana evimin yerde var ediler, bir az ediler bir. 3-4 semya var idi. Başka yok edilir balamaysa. Bu köyde balam tütüncülük, büyük balaban bakçalar var idi. Bütün şey saçılıydı. Yemiş, например, kavun, her bir şey saçılıydı balam. Men anam, babam cenkki ketken son, az barımızda karpuz, kavun östürüp, sudakka, keyfiye barıp satıp, ev kurdu bana anam. Ya bakın siz dediniz kırlar, dağlar. Bu dağ ve kırlarga siz balalıkta tırmaşaydınız. Обязательно aşağı tavlarga baraydım bile. Ya bunda kalgan kuyu hakkında hikayesini aytınız. Bu kuyu bek aklımda balam. Bu kuyunun yanında balaban direk var idi. O direkte salıncak. O salıncak bek balaban. Yaşma balaban görünüyordu. Bütün görünüşler, toylar bana bir yerde bolaydı. Bir yerde. Bu koyda evvelleri balalığınız nasıl geçiydi? Nasıl hatırlaysınız? Балалығымыз жақсы еді, балам, ойнап жүредік. Шетлеуге барадық базар, неге, тауға. Шетлеуге жияйдық. Nedir o şetlef? Ne ciyaydınız? Шетлеуік, фындық дейлерді оға. Fındık. Қызылшық. Ана шо, бір мевамыз бар еді, немізде, қора, агаротларымызда мева өседі. Армұт болсын, алма болсын. Bir şey var idi. Yaxşı ya, балалығымыз бек арып өтті мына Крымда. О былом Катырша-Сарае напоминают лишь природа и несколько сохранившихся объектов. Это старый амбар и колодец, из которого до депортации пили воду жители всего села. Mustamağa, bu eskiden kalgan kuyu da bu sürgünlükten evvel bu kuyu var idi. Suyu lezzetli mi? Suyu bek tatlı, lezzetli, salkın. Benim Karbabam mında yaşagan. Yardım etemiz, aş жематқа пішіреміз, сақ олсыңлар, жиылалар, топлалар. Какая же встреча без вкусных угощений и веселых танцев? Каждый год Койдышлер-Курушево своим выступлением украшает всеми любимый артист Рустем Меметов. Для него эти встречи долгожданные и любимые. Benim yakın dostlarım bu köyden. Köylerin hepsi benim köylerim. Hepsi bana tuğan. İstese çöl, istese Yalıboy, istese Orta Jolak. Bana hepsi bir. Çünkü ben Kırım'ın her bir köşesinden gıdalandım. Ben her vakit her bir bayramda aytam. Artsın, sayısı artsın, gençlerini celp etmek gerek. Hem tırışıp birbirimizden ana tilde laf etsek. Не güzel olur edi. С каждым годом уроженцев села все меньше, но их дети продолжают добрую традицию и знакомят уже своих детей и внуков с историей села Катырша-Сарай. Для каждого из них важно и ценно быть в местах, где родились их предки.
Anam da babam da mına şu Kadışa köyünde tuğulganlar. Meni babam Kırım'da yaşaganda mına bu yerde eski ıskılat şu yerde çalışkan eke. Onda mına yerde kuyu var. Babam da anam da şu kuyunun suyunu içkenler. Bizge çok tarifli ettiler şunday der. Bunda kelip anam ve babam kuz aldıma kele. Ular şunday yaxşı yerde yaşaganlar. Kene kelip şu anam babam tuğulup ösken yerlerini görmek, kuvanmaklar kısmet etti. Katırşa Saray köyünde rahmetli benim babam doğuldu. 1926 senesi. Babam rahmetli 7 sınıf bitirdi mında. Babam her vaqt aytar edi, mağa Yalta bir yer kerek mi, köyüme barsam bolar edi deb. O'zi aslida mında kelip Setli rayonunda anda yaşadı. 90 senesi qaytib keldi. Köyge kelse yaş bala gibi çapar edi. Ayak ağrısını, her bir ağrısını unutaydı. Bekimde babam bu duygunu mağa aşlagandır. Men kelsem bunda başkaça nefes alam. Özüm duygum o devirge, o neslini aklıma getirem. Когда я приезжаю в это село, у меня поднимается настроение. Горы, пейзаж целый тут. Музыка играет, и все танцуют. Bu köyde bizde hepimiz tağımırımız mında. Harpabam mında doğuldu. Harpabam bitam hepimiz mında. Bizde Harpabadan başlap çalgıcı korantamız. Hepimiz menden başlap men büyük torun. Hepimiz küçüklüğe geç hepimiz çalamız. Duygular yaxşı. Bu yerler meni pek ilhamdırlar. Bu tağların bakınız. Ne kadar güzel.